Football Club irashaka Rutahizamu umunyamari witwa Issa Naire ubu ukinira ikipe Etoile Monde. Uyu mukinnyi ni umunyamari. Uyu musore kandi yaciye mu ekipe agiye atandukanye mu ekipe ya Valence yo mu gihugu cya Espagne, mu ma ekipe y'abakiri bato, ndetse iyi kipe ivuga ko inamwifuza, ndetse uyu musore arifuzwa n'ikipe ya Midland yo mu gihugu cya Denmark. Ubwo rero reka tugereze turebe niba ekipe ya Peri izamugura. Nagaro gusa kandi ikipe ya Peri irifuza Rutahizamu uturuka mu gihugu cya Ghana yitwa Belcom Chelsea, mu ekipe ya Belcom Chelsea yitwa Stephen Amankona. Uyu mukinnyi rero akaba yarasoje umwaka w'imikino ushize afite ibitego 15 mu mikino 26 yakiniye mu ikipe ya Belcom Chelsea. Ariko aya makipe uyu mukinnyi ashaka n'andi ma ekipe agiye atandukanye muri nka ekipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania, ekipe ya Ismailia yo mu gihugu cya Egypt, ndetse n'ikipe ya Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Akaba ari uwo musorero witwa Stephen Amankona. Hanyuma tukiri mu ikipe ya Peri Football Club. Peri Football Club biravuga ko yamaze kumvikana n'umukinnyi w'ikipe ya Gasogi United yitwa Ndwayi Alexis. Uyu mukinnyi w'umudefanseri biravuga ko ekipe ya Peri ngo byaba rwose byamaze kuba birangira imyaka 2 ngashobora kuba yayatiretse ku mukono mu ikipe ya Peri. Hanyuma reka tuve mu ikipe ya Peri Football Club twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport irashaka umukinnyi w'umunyasenegali yitwa Sidi Sarr kuri ubu ukinira ikipe ya Al Soliman yo mu gihugu cya Tunisia. Umukinnyi akaba yaraciye no muri ekipe ya FC Lorient, akaba akina hagati mu kibuga yugarire cyangwa se ibimenyero nka defensive midfielder.